Confederation of Meghalaya Social Organisation kala penpau jimbomun berpersajur halo ke khubor bentip ke Parliamentary Standing Committee kamsim la pedang ing cingai jemut chungki Autonomous District Council kasarkar jala ki dorbar prairie bat ki kunun sang balang ba pher chungki jala hakabai dei ching trwa ban pengkala ya kharnit ban riu jo kriti sinchar kari India Vice Chairman ka komso ba roy ko personal laong badang kampan pendam no ikentin president bat bujli pat da kentin governor hak paragraph khat RAB jo ka 6 kidil la dan kinu ki an jo kasar pedang ki bom ya ba kriti dustur ne kom sinchar khadar ka chungi ki trairi ka bor ban weng ni ban penbej yakum ki gi an kan dei be ha governor chung ka jala ka komso kala dawa ban weng no ikendon ka ba ailat ikwe pa jai ban riu ban sha thong la ni si kum kita ki nominated MDC hak HDC bat GHDC lengba ka chingwan ra ikata kentin nomination of unrepresented tribes hakata amendment kala penpau ru ching persya ya ching ajimut ra ikata gerkom trekam jung ki village council hakani ka amendment nomor ka jai ban riu kala dan leparu ikom sinchar khadar ka ba khamper na ki wei pa jai ban riu bat dei nomor kani basayo ru ikcing da lengba ka khnit ban riu ka riti sinchar kari India ilai lengba ki kubor ba bun ne kijing ajimut na kalian jung ki district council ki badan ka jala na kalian jung ki kedhun sem halang ki fer ki bala ai halo tu ka propose amendment ya ka ba temu wanra kanika schedule i babun ne kita kijing ajimut jung EDC hukum juru jung ki sem halang kim sem larum ha report ya ka bala hak ka parliamentary standing committee jung kasor ka pedeng ti haluan kini kebening kong ya nakaliang jong ka komsu ni penpau ya kajing benya bat kumjuru kajing persajur namar bakani kajing le jong ka parliamentary standing committee kalong penban kajing yurat bat kajing bom pinsnap ya kajing slow kajong i kum ditrai dulu kajing mut ba kajing don jo kini district council na kementa kini lain likely ki kita ki try muluk ang kadala kadongi kalong nak benta ban yada ikiriti dustur ki jongi ya kata kajinglong bekerpang kadongi andre kini ka amendment lade ka propose amendment ya ka ba maki ki wanra la thap ya kendon ko ong ba ban ailat ye ki weipat ki unrepresented tribes bakin long kita ki nominated member lade ki MDC ki basusi hakani ka propose amendment la tho ba kini ki nominated MDC na kita ki unrepresented tribe on don hapo ke HDC bukum juru hapo GHDC tani kakendon kalau ke bom yahap bat ya kabana kalian jok kendon ni melaban priang markani kalak ban wanra ya ka kenram bat kan penduk no ru lani kan penduk bono ya kita se council ya ka bakajing ku banin kong jong ka kalong ba ya ka khasil selawanra nak benta ban yada kini long berpang ka jong ikun ka pendri bat ya ka garhil sukum ju bat ya ka GHDC ju kena kalian jok komso ni persajur ya kani ka kantin ban kho apa ni amendment ban thungi kita ki unrepresented tribes ki ban long kum ki nominated member kabalai ya kaba nakaliang jong ka kenkun ngim so ya hap kabadon kani propose amendment kalong ba gajing temu jong ka sarkar India ban wanra lani ban pentrikam ya kita ya ki municipal council bapunjuru yang kata panchayati raj system hakani ri ge jong ni kumangi ni don ye ki dor bar trairi lagolong ki dor bar snong ki dor barat ki dor bar hima punta terter kani ge jindon ge jong ni ki dor bar trairi ge jong ni kani ge jinglong bakerpang ge jong ni ya kabala itu ru lomba ka schedule yang bala pen kubor lomba ka schedule dai kani ge jing tumu ge jong ki pat banwan ra ya kata system lengba kita di village council bakumju di municipal council ban pensyong khaju por ini bat kita ke panchayati raj system bat municipal system kadi gijing tmui ka bangimla ban priang namar kani gandai kajing penduk bor bat kajing slot no ka bor di dor basnong ge pangi ni dan tekum ka kendon ni persajur ya kani gijing tmui jong sarkar India ban wanra ya kani kendon ban pentrikam ya kita di village council di municipal council hapo upun sam jong ka PHDC GHDC bat kumjur ka GHDC ngi dawahi na sarkar pedeng ban sarkar India bakadei ban penkuk bor susu gi do bar trasnong gi jongi gi do bar snong gi jongi dakaba ai kata direct funding kumbalong gi panchayat system gi do bar snong gi jongi ru dei ban ai kata kabor kabakam ban penkuk bor susu kumjur ban ai kata ya kata direct funding na gi do bar snong gi jongi kinang yo bor bat kinang la ban trikam bat ban peniat bet ya renti gi kam na kamta ka bahang ya jong kinong snong buat jong kajat kendri borok kowe
Bat kebalai kebana kalian jong seng jong kenbun ni semua bantu akmat jong sarkar dengan so yang ban nang penbun klik syu hakit district council kumba kolong mentah ka jingla ban trikam jong district council kam syong haka jingbun klik hapu EDC mereka syong bakumno kita gibril ya kabangi ila jet ban bu lane ban thong iki bakin long EDC ban hikmat yani haki ni district council bakin transitom ban thau kila kilinti ban manra kian bat kumta teter nama kan long kajing ada ya kacai hari dong balai ngin chu konsep ai kai ya kapisa dah ka basiu tulok ya ki MDC lada kini ki bangila don menta lada kita isitom kumba kalong ki kila ban manra ya kita kajing tela lana ya kata kajing ada yang kumba kadusuk kumba ki EDC latmu ya ki pindan tingi ngim so ya hap ya kajing ban penbun klik brio hagi EDC kumba kalong hoi kala ban nang kiu hindian search de ban ong hi sedu ukut ban po hedu sauko tam la kalong ki CBC bukum ta tete nim so ya ha kata nama kadi kala ban ra kajing konsep ai ya ka kisah la ne ka jing yo jing em jong ka EDC pun jo ban konsep ai ka bisa ba i nakalian jong ka komsu ini gidi jing dawai ka bangi labu akmat jong ka sarkar India bat nginget bat ni dawa banang ka sarkar India kamde ban hensnap kamde ban yurot ya ke jinglong ke jongi kum ke jat menriu nyotre ko kum juri parlo jongi dia cek dekade ban wara ki kendon pat ki ban kumno ban kentiu bat ban yada ke jinglong ke terpang jongi kum kan jat menriu bat ka jelat jongi try bulu ki badan ka jelai berko nadu di kapur balawan ra ya kini amendment ya kebalabu ka public domain nah kalian kejongi kum kekenhun ke komsu ngila de hak iki dorkas ke city ke perper haringkat kijing dawa berkumjuru kijing ajengmut kejongi sya menteri ki kampoin jong sarkar India kumjuru sya menteri rang badu dari India Narendra Modi kimat ki bakham kongsan ki bana kalian ke komsu ngilabu Ahmad jong ka sarkar Pedeng lembaga tenat ki kampoin kebaide bekene amendment ya ka schedule kilong ako paningkong ngidawa bakum bakalong hakipor ni Bamenswa dipet ya ka government of India Act katnai spa katnai bakum juru ya ka government of India Act katnai spa lifesan kidon ki kendon ki belah koksha ba kian jong sarkar Pedeng kila banom trikam hakini ki jaka ki bedon kini ki basyong kini ki try muluk ani ki jaka ki bedon ki EDC mentah dari kumbakalong mental ada pipuli yang schedule kekendon lani kabur ban wing lani ban penkela yang kian jong sarkar Pedeng kasyong hau presiden kam syong syu hau governor jong kajelang teka wing naki jing dawa ke jongi benengkong du Ahmad kalong ba haka paragraf kabakat RAB yang kekentin presiden de ban wing no but de ban tepat da kekentin governor kabala ban kata ya kariti dustur ke jongi la kalong haka jingbat ya kendo siap la kalong haka sencar khadar kari ban syong hau governor kumbangilai iya bisnan ki beladam wala sarkar jela kala pas ya ki official resolution kumbaar lightly akabaide baka MMDR Act kaknais pak sampinyo lani haka Forest Conservation Act kaknais pak rapo yang ban terpat ya sarkar India bakam de ban pentrikam ya kinikian hakani jela ka jongi kamtame haki haupun usam jong district council walani ya kita ki official resolution dah pas data legislative assembly ng sarkar jela bring lap ba presiden jong kari dia uketat ban pediang ya kani official resolution baka bapelong pat ba kini kian ke MMDR Act bakumju ka Forest Conservation Act kintrikam kani jela jong i kamtame haupun usam jong ki EDC kadin pentrikam ya kini kian kaktapat yo babun balang kaktam ya har kombat kendo jongi kombat ya kijaka ki putar jongi bukumta tete tekum ka kenduan ni bu de kading dawa mat ni sarkar India ba kadi ban wengno ya kekentin presiden ba de ban bu de kekentin governor namola da don kum gini kian kumukan sup ya kaso yangi kum kitrai muluk ban mi samadan ban penpau kading so jongi ban dawa na sarkar jela berkasarkar jelapat kan sali ajingmut yo governor baun modify dan baun weng ya tarukum trikam ya kebakum kinikian ginawa bagi panchayat bagi municipal kimdai banyo jaka hangne ha
nuclear ni. Lengbat kita ki village council, bat ki municipal council. Namar kide kimsa pendu ya kabor bat ya ikhtiar jongi gitari tremuluk kamtam kino susah sno. Bat nagalian jong kumso kaken da basai baka sarkar India kadai banburum yani ki tari tremuluk kadai banburum ya ka hok ultra yani ki pagba do jawa naglia lemda kunta kamla banburum ya kai ke jingkwa ke jingtrang jungi ki dorbarat jungi ki dorbar snong mangi beragi tari tremuluk le nalian ke kumso ngim banse banhapan penlong di ke terpatne na berta di tauba tausan jong dari begitu beliau bat nagalian ke kumso nila penpauru dak basai ba ka KSDC la ka JSDC kam song ha ke pun pai jong industri henry ka song ha ke presito ka presiphem jong ki nong lukmat di MDC na banta ban ya kon na banta ban eksak ya isu wa jong kali bateja